Ka Priyanka Chopra Jonas kala aiksai hakabade berkajing tumu jongka bani aklang bat unik Jonas hakawai neki film Bollywood hakabaki kubur ki thuru bakane kapuron kala ban ak yakane ka film hadin jongka jili zara hadin sansnam bakala ino yakakam ak film ha Bollywood ka Priyanka kan sami perthai ha usnam banwan hakabaringkat bat ka jili zara en shimbentaru daka Alia bat Katrina Kaif habayakren bat kilat pathai kubur ka Priyanka kal ong bakidon kumba kat to kat neki film ki bakadang bunkam ban pule menta bat lese kan saperkhat no yakino ki bakal sia ha ban shimbenta Kajing wan phai biang jong ka Priyanka shakakam ak film ha usnam ajar aphosan kan long ru ke ka bapen he mensim yakinong kishan kane kapuron bat kham tam ni lei bahaka sining kong kan sayo ru yakalat ban aklang bat unik ha ka film Bollywood habakren halor ka jile zara ladep ban penbenaru nadu usnam ajar aphowe herena kadau jong ka jingbun kam kinoy lam khmat kane ka film na ha ban sangen no shwaya ka kazoya ka ban penmi yakane ka film ha unai lar kala penbena ba en sedang no yakane ha usnam ajar aphosan ya menta ka Priyanka kadang bun kam ban ak ha ka Citadel Part 2 bat nalor kane kan sa ak ru hakikat to kat neki film Hollywood Kajing ino ka Priyanka ya ka Bollywood ka deiru hadin bakam shimlayo ban ak ha ki film ki blakring ya ka